Ушул видеону көрүп жатасыздар, албетте группаларга таратабыз туугандар. Лайк кнопкаларын басып, каналга катталбагандар подписка кнопкасын басып коелу туугандар. Benim. Yolga tushmaydi ekan. Qanday qoladi? Aka benim. Бул байке ден соолугун сурап жатам дейт, малдын кызыгы жок дейт. Aka buna bolsa 20 milyon pas to'lagan uyataman. Nima olaysiz? To'g'risini ayting. Kut болсун. Аябай сүйүнүп алыптыр. Арзан алдым дейт. Саламатсызбы? Аравандан болосуз, а? Ош учкун базарда көп жүрөсүз. Ал жака да барасызбы? 76 берди. Канчага сатылды? Канча баш? 12 баш 200 миңге сатылды. Солуктар. Мына 23.500. Кочкор. Канча болду басы? 64 миң. Басы канча экен? 150 миң кеми бар. Ургачы. Канча баа болду? Баа боло элек, а? Канча басы? Ака. Кайсыл 115? Нол. Музосу ургач эркек. 135 миң кеми бар. Биякта соода болуп жатат. 132 миң 500 берип жатат. Музосу эркек. Satıldı. 133 binge satıldı. Kança bağısı? 120. Siz kança bağ verdiniz? 120 bin, 112 bin soda verip çatat. 175 bin kemi var. Bağ boluptur 167 bin. Muzos erkek. 5. muzosu bası 150 bin. Buna. Nol satıldı. Buna muzosu erkek. 177 binge satıldı. Oşonday bu? Dura bu? 177. Oo, dura leken. 177 binge satıldı. Muzosu urgaç. Yesi jarıldı 129'ga bolsa algıla dep жатат, бирок сода берип жатышат. 122 миң сода берип жатат. Birinci açma, esi aytışı boyunca. Bası 130 mиң. Bağ boldu bu? Bağ bolo elek. Yok bu 95 kılı diyorsunuz. 90 bin kılı diyorsunuz. Doğru mu? Bu 100 bin son beri olacak yani. Bir doğru sanat yapar ki bu. Ne? Anak meli. Vallahi malı altta soda sende. Yürüyüm onu oldu ki. Evet, doğru geldi. Yok. 100 bin. Ama ben siz malıyız. Olacak biz körüp durup biz de bu mallardı. 20 bin son pas soruyan uyatamanı malıyız. Doğru sanat. Doğru gelme. Ya şu için bitti. Onlar tur aytayım bolducuk. Al bok oldu. Ne olacak ya? Yoksa ogan mısınız size? Bu oturganda kança? 120 deydi. Dostlar, 100 ming bağ berdi, esi jarıldı. 130 ming kemi var, bol oturgan bası 120 bolsa al dep жатат. Эми билбейм, содасына ийгилик, дагы сода уланып жатат бул жакта. 120 ming. Бул канча тууганбы? Канча bağ болду? 105 ming bağ bergen eken berбедим дейт. 120 ming kemi var. 130 ming kemi var, muzos erkek. 118 ming bağ bergen eken berбедим дейт. Bunun bası kança eken? 115. Kança bağ boldu? 112 ming bağ boldu. Muzosu erkek urgaçı. Urgaçı. Kança boldu şular? Kança boldu?
14'ten gitti ha. Çoğun doğru 14'ten, bunlar 12'den koçkorlar. 63 minge aldım deydi. Burgaçı. 85. Narkı? 80. 85 80. Kança suradı pazar? Ha? 75. 75'ten suraptı. 70 min kemi var. Ne oldu? Kança eken bası? 85 kaldı. 85. Kança suradı pazar? 70'ten suradı. Vermedin ha? Ne oldu? Semiz eken. 10 minden alıp tura. 70 70.000'e kam var. 70 minden kemi var ha. Kança soda boldu? 124 min suragan eken vermedim dedi. Ha, negizgi bası 70 minden kemi var. Al satarlar veriyor hocam. Olacak kaç kez. 62 minden erkek torpaklar. Erkek 80 min kemi var. Kança bağ oldu? 74 oldu. 74 boldu. Жақсы беріп тұр ғой. Yaxşı. Тарғылы екен, жақсылық екен. Қанша екен басы? 70 мыңдан. Бұлажын семіз екен 90 мың басы. 90 мыңдан кеми бар. Оның бір өсімде 81 мың ба берген екен, бербедім де. Ноға? Болды мұна. Басы қанша екен басы? 90. Çoğuncu git. Bası kaça? 85 ha? 85. Salamazsız mı? Arabandan bolosuz ha? Oş uçkun pazarda köp жүрөсүz. Alacak kadar barasız mı? 80 bin kemi var. Kança bağ oldu? 76 verdi. 100 minden kemi var. 200 bin kemi var eken. Kança soda oldu? Arkanday soda berip жатат дейт. Олары канча экен эми? Сода болуп жатат. Нол жерде бир 2-3 букага сода болуп жатат. 120дан коюп бер деп жатат. 118'den 8 bağ oldu. Ошо üçөө 118'den bağ oldu. 118 бери утасың. Ооба, ар бириге 118'den. Кайсы болду? Мына үчөөгө. Эки таргыл менен оонат. Болду. Нол 2 таргылга, анан нол карага. Мынакей. 118'den сурап жатат. 240 миң баасы. Буга чейин канча сода болду? Ар кандай сурап жатат дейт. 240. 150 min kemi var. 125 min soda bergen eken, berbedim deydi. Nol buka satıldı. 161 minge satıldı. Porterge жүктеп koydu. Nol жерде 3 buka satıldı. 140 minden satıldı buna. Ушул видеону көрүп жатасыздар, албетте группаларга таратабыз. Тугандар, лайк кнопкаларын басып, каналга катталбагандар подписка кнопкасын басып коелу. Тугандар, биз сиздерге колдон келишинче сонун жаңылыктарды, эми бир гана мал базары эмес, башка тармакта дагы сиздерге жаңылыктар барып турат. Андыктан сиздер лайк кнопкаларын басасыздар, подписка болбогондор подписка болобуз. Туган уруктарга, дос жарларга, группаларга ссылканы жөнөтөбүз, тугандар. Нол буканы баасы канча экен? 120 миң. Нол бука. Сонун. Баасы канча экен ушул буканы, эки буканы баасы? Балбан канча? 100 миңден. Канча 93? 93'ten aldım. Aha, makul. 93'ten aldım deydi. 100 min kemi var. Emi paydasına berse satam деп жатат мына. Бирок сонун букалар экен. Карагыла. 105 min kemi var. Мына. 230 min.
Hazır soda bolup jatабы. Кандай? 210'dan koyup. Soda berip жатышат экен, 210'dan коюп бер деп жатат. Бирөөсү чоңураак экен. Мына бука кимден экен? Канча басы? Эки бука сатылды. Мынау не мынау? 238 миңге сатылды. 238 миңге сатылды. Ушул эки бука. Мынау артынан да көрсөтүп жатабыз. Сонун. Мынау бирөөсү семизирак экен, ортосундагысы мындайраак экен. Бирок жакшы бага кетиптир. Наркынысы канча экен? Экөө жууна 238 миңге сатылды. Мынау букага дагы сода болуп жатат. Ээси жарылдым дейт. 105ке болсо ал деп жатат. Бирок 102 миңге сурап жатат. 102 миң баа болуп жатат. Мынау букарга дагы эки букага сода болуп жатат. Ээси 90'dan коюп берем деп жатат. Бирок аларман 85 сурап жатаса. 80 миң кеми бар. Kaça? 80 ming kemi var. Siz surap жатасыз mı? Siz surap жатасыз mı? Өзүн сурап жатасыз. Макул, бул байке ден соолугун сурап жатам дейт. Малдын кызыгы жок дейт. Кунажындар, 80 миңден кеми бар. Нол бирөөсү, нол экинчиси. Буга чейин канча баа болду? 76'dan vermedim. 76 миңден сураган экен, бербедим дейт. Бирок союшка аябай сонун экен. Сатылбадыбы? Канчага чыкты? 76'dan чыкты. 96 миң баа берип жатат. Бuyakta. 80 миң. Канча баа болду буга чейин? 54 миңге алынды мыналарчы. Эки кочкор. 53.500'ге сатылды мынау. Нол жигит алды. Аябай сүйүнүп алыптыр. Арзан алдым дейт. Сатасызбы же багасызбы? Kam olmasın. Benim Yolun geçmeydi ki. Ama kolay. Aka bir 6500'den satılат. Бирөөсү солук, ооба. Эки кочкор, бирөөсү сатылат. Эми бул чындыгында линиясы бар кочкор, бул Ала Тоо породасында кочкор. Мынау көрүп турасыздарбы мынау? Ozu tiş. Тиши канча бар? Ozu tiş, kozu tiş. Козу тиш Yeterli бар? kozu. 7 айлык козу. Бүгүн базарга келиптир. Бүгүн базар канчага көтөрдү? Azak 40 verdi. Базар 40 миң баа берген экен, бербедим дейт. Ала Тоо породасында эгерде ушудан таза кандуу Ала Тоо порода коз кочкорлор алам десеңиздер, анда 0507 75 95 45. ушул номерге байланышка чыксаңыздар, ушул кочкордун менен сүйлөшүп, ушул кочкордун ээси менен сүйлөшүп алсаңыздар болот. Бирок жеп ичиши аябай жакшы экен, аппетиттери аябай сонун. Бул эми кичинекей болуп ушундай чоң кочкор болуп турат. Эгерде дагы 1-2 айдан кийин чоңойот экен анда. Жакшы чоңойот. Адрес кай жакта? Адрес Ошто болот. Ош шаарында, Оштун кайсыл жеринде? Жапалак. Жапалакта. Ошол номерде WhatsApp барбы? Бар. WhatsApp бар. Атың ким? Аты Мухаммед. Мухаммед мырза. 59 миң баа берип жатат. Ээси 60 болсо бер деп жатат. 59 миң. Ээси 1000 сом талашып атат бул жерде. 96 миң канча баш? 96 миңге алдым дейт. 4 кара бука 100 миңден сатылды. 02 бука 226 миңге сатылды. Ал эми мынол жерде ала 106 миңге сатылды. Мынау сатылдыбы? Satılga yok. Канча экен баасы? 105 mi? 105 миң. Алдыңбы? Канчадан алдың ушуларды?
Ne oldu? Cüzgü aldın ha? Narka neçe? 96.500'ge aldım dedin onu. Ama ne oldu? 100.000'ge. Ne oldu? Eki buka satıldı. 164.000'ge satıldı. Çek. Bana gel.